Sifiwe. Ashimwe Yesu Baba. Uzomushimira ugatera. Ushize muri kijya gipuku. Erega rya sanduku kiyari gukarato. Naho ni waza miliyoni n'igipukuru. Reka dushime Imana bashakiriwe. Reka dukomera amashomano. Harashoba tazi sivyo? Ariko twe turamuzi Imana duhezagire cyane. Mukanya byari byiza twabona hajya hari huzuye. Nta kibazo. Bica bimenyekana ivyarivyo. Aha nubona umwana mu yosoka. Harabagiye kuyidugura n'abagiye kuyirorera. Ivyo niko vyama. Yesu aduhezagire cyane rero. Twabivuze rero twe turabatama baha kandi turabantu twagiriye ubuntu n'Imana. Kandi tuvuga Yesu twabonye, twebwe tuvuga Yesu twabariwe. Uwo twabonye mu buzima bwacu akabuhindura. Aramugaragura aramuhindukiza pe. Ibyari byirabura bigira ibyera. Imana ishimwe. Imana impezagire nawe Etienne kabisa. Bararirimba indirimbo kwera kumva ni musisimu. Mutara. Hari indi ndirimbo. Usijivune wewe na nchi. Kaburi na kungojea. Usijivune wewe na nchi. Atakapokuja malaika kuja kukukua moyo wako, hauna upinzani wewe, yote ni mali ya nani? Asama. Wewe ubona kitu kukinga ni kugira ni mali yako. Wege wako pamoja kwa kile kitu. Reka basha kuba Imana. Bwana sifiwe leo. Mbega murazi. Muntunge. Muntega amacu. Kuko ninamara gufasa izosubira kuvugira. Nzoba ngiye muri repo sinoko ni medikali wapi. Nzoba ngiye kuruhuka. Muze ubuyifuje n'ubikanganga. Ukunda faranga no ibyo byose byatwara abantu be. Sivyo muze. Mbeguraze tie. Turondera korale ya benefice tuzoyigira kuzana babarate twashariho n'ababera ndabe. Izo bari korali kaze aba Emmanuel bitsiki bisobanura ko Imana iri muri twebe so uko none umviriza mwe abafasoni inyonji mwe uramaze kuyumva mwe urayiziho inyonji mwe urayizi nakanyoni kare kandi gafise ubwiza bwe gafise amakurera ngana n'amakurera ni gafise kugitwezi uragasa kuminiyo uzabumva Mubyukuba ngoto. Ndahejeje. Urubirikira kwibura banse kubyuka. Abaguse babanze kugenda kare. Aho kuri ntuze. Uyo aho bamwe mwira ho n'ibere bara. Aha umunze. Kunyaga chopfu. Usanga bapadara. Basha muze tubapinge Imana baheze muba tubapinge bari abamara amahera ariko gafise ubugingo budashira sibyo none badaye kuvugoroba tumva yanyo bijenda yiku uzamumva nahari kuri mezo mwari hafi ya mutamati utahugo ariko nyovye niyo kuba baba urumva iryo banga Imana yayiha iyumvirige n'urusha kw'iyumviro n'inyoni kabata utahugo utayingia ukitabu tena yemera mbe inyoni yose yayihaye imvugo yayo n'abavuga butumwa mwe wese yamuhaye kuvuga uko Imana igomba reka cyane sibyo no ameze ngoja muchango kanywashi bamutazira ngo mutafsiri ahari mvuga ngo ni kiyakwe N'abagabo mpa uyo namuri heje tariki 15 z'ukwa gatatu 2025 ntabwo yaranze nande sinari ndabuzi yambonye uwo munsi nanje mbona uwo munsi byose ati caki icuma n'isumaka kiba
ibintu biratwumura tariki 10 z'ukwindwi 76 ndamuta muri tagisi zine imyaka rero 48 irarumaye turi kumwe aha rero twaciye mu bikomeye ukabona ifisi irizi hari ku buhanga anyuma yikoreye umubyimba mwinshi humura wa mugore wanje weremba ntitwaje kubatera morale hanyuma biraza gucakira ruta ko kumibyarika n'abatungwa namwebwe ni mu bakunde kweli nabo rero kubikora abantu b'abakizwa byanze ahamene fangaje fungusi basabaza kwinyegeza ku migoro ajya bakubitamwo n'umugoro bakukabona se umurokore anyuma ya fungusi mu gihe ukazobona umuye hantu aho ngaho azora urasoro iforo jewe hakuna siwe utsindagira ibisonga bitanu usorore umugore nawe ariko aranywa mugere wasakira reka basha ndazi no umezere niba urimo niwihane ihane ingeso zivemwo shira uvuga ati ndavumira tabia mbaya kwa shetani niba turi bakatolika tubatijwe kusebishe wazabona ngo arayitaye kwa makanyi ukwasha abantu makangira reka tuje imbere rero mbega ariya kubapira mu bita ngira bakeneye ibitabazi mbagene bagura ivyo n'ikiwabo reka dusubire mu cete ca Yohana ca mbere cete ca mbere ca Yohana mu kigabane ca kane ariko musa neza mwaba ce niko ndabibuka mwambaye neza mutama maheruko nakubonye Samweli maheruko uramba urazi kuri databu nta kibazo ubutumwa napagatabuka abayoye databukwe n'Imana Yesu ni umukwe siko birivuga mwahabonye ucenge sinaje kuba twenza jewe haraza kugera hari tujinyiki ubutumwa harya n'igihari urababa kubayuda bakoze b'Imana mukavuga ubutumwa baragumanye genda kandi raporo kuri Yesu nta bindi hajya bayafashe yanakubye simbizi cyane baguhabe ku mpamvu nimbuze hari Jesu uraburi aguhambamo amabageraho bateye kupolisi bagira gatatu murongo wa 13 reka tusome tugeze abantu abana b'Imana bakwiye gukundana ni gatatu ikice cya mbere igice cya gatatu karongo 13 indanzi y'amajambo ngo uko abana b'Imana bakwiye gukundana bene data ntimutangazwe n'uko abisi babana twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu twashize mu bugingo uko dukunda bene data udakundana yama mu rupfu kadavere ahari mu karabu uwanga bene data wundi n'umwicanyi abona barusi harabitwa bampuhwe barakahata mu kuroga ariko uyu munsi baricini ya udoro ntumbaze uwampa uwundi gusa ntamuroze ntamuteye amahembe Bibiliya nturabe jewe uraramba jewe mvuga ibyo Yesu yavuze twagiye turi kumwe tuko pamoja aha ngaha turi kumwe uwampa mwene data wundi ngo n'umuci n'umucawi tumuroga hako kwigura ngumuntu urasamba na Bibiliya ntusame na jewe nturabe jewe uraramba ugomba gusekana imitwe kubitana imitwe na Yesu basho karaba nabukamuje ni kukaraba ni gehinomu dedandana uri kumwe reka turagenda ku murongo wa 16 avuga ngo 15 wanga mwene tamuni n'umwicaye kandi murazi yuko atamwicaye yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we bwa bugingo budashira birimo babigisha ugasanga uri kurayuba witwara ngo bararonse ubugingo budashira Bibiliya ivuze ngo umuntu wese yanga uwundi n'umwicanyi kandi ngo ntamwicanyi afise ubugingo budashira uyu ni Yohana umwe yamuyerekeje abantu bose ku gizina cya Patmos hariho inyigisho z'abantu n'inyigisho za Bibiliya kandi ibyo bintu biri paralele mu mashengero mumeze neza ndazi Etienne n'abantu babigishije neza 16 icyo nicyo gitumenyesha urukundo nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data
17 ariko ufise ibintu byo mwisi akabona mwene data wundi akenye akazitira imbabazi ziwe kuri uyo mbere ukunda Imana akaguma muri we gute bana bato 18 bana bato ntidukundane mu majambo gusa ntidukundane mu majambo canke ku rurimi ariko dukundane mu byo dukora no mu kuri. Bwana asifiwe. Jewe rero yosomye ibitabo njamo byinshi niko Imana je imbari ibisigaye navyo urumva nyene bishungurwa nyumva ntabasomye muzungura byo manene uwanga mwene data wundi chene ya wisi Bibiri niyo bivuga. Imana ishimwe rero kuko Imana yaraduhamagaye ngo tuyikorere sivyo. Imana yaraduhamagaye ngo tuzane abandi kugakiza. Nta yindi ntumbero ya Yesu yadutumye muri misiyo yo kuri iyi si nuko tuzana abantu mugakiza maze bagakizwa abanyabyaha bagakizwa ibyaha bakabyatura bakatura bagashinga intara. Rero nguko navuze Mutama Etienne igihe twakizwa twaratuye turavuga ibyo twakora turavuga ibizira twakora nyine twarabasambanyi mwisi twakora ibizira. Salatiel ni ijambo yavuga ngo bivuge neza kugira ngo abantu bakandi tubyatuye uruziba yose twarayihinduye nimba no wambeshe Etienne yarakiri umuyaba. Iyo umuntu akijijwe aravuga ibyo yakize aho ubona na kabubu aho ubona abantu babubutana ibyaha batanga kubivuga sababu ni watenda dhambi za kiasili mwisho wao ni jehanamu. Rero Yohana avuga ngo iki ati nimutangazwa nuko abisi babana ati nuko twebwe dukunda bene data ati umva umuntu yama mwene data wayama mu urupfu muraruzi tora tubona abashaka ariko hari urundi rupfu usanga umuntu yama umuntu usanga yarapfuye mu mutima kifo chake moyoni mwake kandi abona iyo soko barinjira abantu barahwereye aramatagavere ese cyotuma umuntu aje muri presence muri moroge cyangwa n'abari muri Tanganyika keya bakamenya ko yapfuye hakufu ugenda ufise inzigo ufise ibyiyumviro bibi wanga mwene so umwangiririza wanga abana biwe wanga umugore wiwe usambura ingo z'abantu kandi abo bantu bavyiremeza bari mu mashuri jewe sinimundeba abo jewe nta muntu usanga jenderanye n'umuntu muka jewe ukagukanyise nko kubyanditse turagomana ndakwereka umurongo ibisigaye ugaturura hanyuma nanjye nkaza kwiryamira ngashima. Bibiri ivuze gute nk'abapfapfuro Bibiri ivuze gutya ati uwanga mwene data wundi ntiyakoze abapagani yareka avuga ishengero Yohana yareka abwira ishengero nicyo yabwira ararikebura avuga ati bene data uwanga mwene data wundi n'umwicanyi nta mwicanyi yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Sanga wewe mwiga muragiwa mujanga cyane injira muri Bibiri wisome ndaza abakozi Imana bameze neza Imana baheza inosi ihuri yose ndakubona muhitira sihuri uraza cyo mu kibembesha uri kubuso mariage ya utomoye mbe inosa niho narindeba mwese ndabise kulisi urabantu 39 urabantu rero 78 warasife mwese na mwashe mu maboko Imana bambiza kintu yego na murongoze Etienne aravyibuka barike basara bari bakimbato bibuka wa mufi yamwe yabo biba korale yari musiki yari kiri korale avuga sicyo imvura yaranyesheje hari mu mbere mu mvu imvura iragwa tubona korale ibikoresho bariremetse barahunza baragiye mugashasanga school bayirike basara n'abantu baramumye kunace yaranyaka turi kumwe nandani mu kigara cyakira cece imvura Imana guheza gikumbe kushaka berekanye urukundo bagukunda. Hari abantu bahenda abantu bacenda gukunda kweri genda shisaho mu kigoye aya kurima wotu murimo n'imvura
umwene wakuru ujya mu fiance wawe haraho wamuraka kamera wamutuka waramunezerere ngomba ndakubaza ikibazo kimwe mbega uremera ko uri umugeni wa Yesu mbega hari umunsi wowe mukiri umukobwa wigeze kuza gusambana ntiwavuga ati je ngomba ndamubikira ubusugi bwanje amenye ko ndi vierge ndi bikira irashaki batamwe kuraba kwitanga ni kamwe kandi aho muri habara aho no mpemo badiko jewe ni turi ko ndabikubwiye ukabishira mu ngiro ibana sifi ukabita nukuri bibiri ivuga ngo uwanga uwundi n'umwicanyi Imana ikumpeza kiri none aho gushaka uraza hari hano hitwa ngiki mushinga hitwa ngiki hitwa ngiki sikunya bugete siko hitwa baye none uraza bahitwa is bahise ne bugete kunzara yo kuri rugereka muri 45 twabibwirwa je nabigwa nabi mutama kazitwa nyakishuruzi yapukana na nyina wa habo niyo bafati twaraje mvura harasi izuba n'inzara twaza kurima izuba inyakananga humye bakategeza isuka igatuma bari baravuga ati yemwe ahantu twa kurugete bacabita kunyabugete bavuye kwica bakazi byari ibi tuvuga twebwe turakuze niturabana ndakubihane ni wihane ugomureke mwisho wako wewe utajuta lakini ukiokoka sifa zako kwa Mwenyezi Mungu turataha kwa Yesu arolero kujawa namufasha ukwero mbere sinjibuka nibyo pati yagirisha muri hangana hari uwo ngumenya ibintu byumvika pati niwe yatwigisha uraza kuza kwigisha umubano n'umuntu akagira umugore we numva kanigora ndavyiye amenya kwigisha ibiki umuntu aragura umunyu nawe urega bawumusanga hajimenga ni murengere yatwigisha ari patiri umucama nk'ubu yitwa ngo Yohana sinokubwira ngo yambwiye wapi reka kasi nta n'urupete yavuye muzanira impeta wapi warwongwanya byose muga bimeze neza kwambara umupeta uryara ku mugore notuma ndeka kwambara umupeta maze tukabana n'umugore akaraba sengona muzihege eba usanga emezinza habo yewe cyenda zibona usanga bazi ari n'abandi bakora bagatwika zitandatu mbega byazikurikira byo n'inzibiki urantunda ibirivu ngo ntimukurikire iby'isi ngo isirikira hirana n'ibyaha yo ewe ndazi mutama barapu yewe ambara ugomba mbere uhere ku rukumu ugeze no kugaherereza mugabo niba utambaye inda byose ni ubatiri yote nigure Yohana rero aravuga rero ati rero ngomba ndababwire bene wacu Manuel mari kumpezegeresha aho hari muri 48 nimurambigwe erekani noheza kukumyumva ngo ndabirisa tukakanya none twabira igihe warakoze Imana kumera umugisha nibuka muramwanze musaza woga mudamu wanje yarageze agisiga ku musaza mudu nabuzi yonja niyoga ba telefone president jamutama n'hendaniza ariko shaka tumaze kumera mu mwana kandi bari musore mwiza rero uracafise bya rukundo nibuka ibufise werekane neza wanditse filime naramwitura niwe yari mushiki nabyo muganga namba yitwa n'ububatsi nkabona Manuel afite kaburiya nkabona anyuragira nkabona amfise umugwara navuyeyo baramushoye ndamutaha Imana ibuheza bino mamuzi nisho bitwa muganga siko Imana ishimwe cyane urabyumva niri jambo rero kujya murongo rivamo ngo nimba ufise ibyo mwisi aha ndabizi aha hari abashonje hari n'abahazi hari n'abagurubube aha none turi ngaho kandi ahantu ubona aha hoza nka dokimentasiyo ati mwabagabo mwese umuntu wese azana amafaranga
mwe musore iki ahashani wogenatse ahani wogura mu majana aha erega aho yicaye aha ari hapo aha rero bibiri bivuze yuko ngo niba mfise ibyo mwisi hakaba umukene ashonje cyangwa mwene datakunda ashonje hanyuma rero mukazitira imbabazi ziwe ngo ngugara umutima maze mubebwa ubukunda Imana jewe mva nkunda Imana ngo mbega kumenya yabivuze muri sansi yavuze bari abantu bankana inzira yabo ni y'amayumvise aha nagarutse rero mubari bafise ibintu muri iryo shengero akibega abantu bishwe na kigoyi bishwe n'inzara bafise ibyo murya mbega nta mpemu yera adodora mu mitima yabo ati maze ati naka arakwiriye ikintu rero shaka urabona iyo umuntu ahwereye apfushije uzobona abantu batamukuzana imisoro y'imiceri eba hajya mu buyenzi hoho n'ikirobezo cyanyuma kirapfuye nico cyane kumutakura atereka ati kwa binisha bari yapfuye kuko bazaza kuja umuceri ereka ujya bizima n'uya muntu gukunda n'ujya muceri baza kujya winduza uri mwisamuri ugana ibindi natwebwe niko bibi aha n'ubona umuntu yopfa basha agahwe uzona batangura kuzana imiceri uje ndazana ibiro bibiri undi ngo ndazana imyumbati undi ngo ndazana ibijumbu ndazana ibiki mugabo tukaza kubigatagura mu rugo uwacishwa na kigoyi bamujanye hasi aha none harabuze abantu bafite amasitoka harabuze abantu bariko barinza nk'umwana w'injiji mugabo ukagenda ukaraba muri rirya gunira mwabagabo mwabatungwa ndazi mwarizeye sibyo ntimwiha hariho umugabo n'ukuri sibo bakumuvugize n'akabanga kiza erega ahera kubita umugore urubaho kurubesha hanyuma ndabaza n'ibiki umunyamugore amubwira ati uzina amakuru mutanga ntego aterega mwoye ati nadashudorage dukeya ati ngiye guteka aterega ibyarage byanjye biribwa ati gunira niyo yaba yaruzi hari abagabo basha bagera ariko mwe mumeze neza Imana ibahezereje hariho n'umugabo akunda inda ewe inyama ziwe yazisuye amazi agaze yarutira inihaha urubandanga ati kini gitigo ati kini bisigo ibyo akabiteka ewa biri ku isahani yawe muntu twebwe tumeze na twariha ewa amukora uko yarura niko kumazira ngo mbego ndarabona wa mutima indangende walafi mu Kiswahili ngo walafi indangende mwabasore gadi ntuzurabe mu nkono ntabwo baraba mu nkono umugabo akaza no kuzana isashi umuzana ibyuzuye umuzana ibinyama by'imbeshi mbarike umuhe uzumubwira ati umeona kalise chukua mimi ni mwana wako kiziru kumugabo uza kuraba mu ngoro nta mugabo aza kuraba mu ngoro uraba yiki nimba ari mu ngaha haragoye uwo mugore yafise umugabo afise yobaho ariko uraguma mu gakiza Imana izogutabara namushoboye ikibabaza mw'abagore mwe nuko gusa mwambara neza akandi minota y'amasaha abiri ufise gufukamira bikurira kumugana hakugira ngo bigarire Yesu utakugenda kubyabara none umaze gukura ngaho ukabijana hakurya muhe ngo mbega uzi n'inkuka marisere bereka ceho ndagowe uwo mugabo wa arashaka umugabo wa umukuye mu nziko zayo hariya mu Gatenga ibi arashaka umugabo wa chunga siri rohoni iyi ntama bayibazi urumva yikomeye yo bayikereza ngo imene bafite kome wewe ugenda uramena amabanga mu bintu kwa Yesu ibintu bimeze neza Pawulo aba ngo natwe ibanga mu byo gusonga ni kubyo guhora Imana ishimwe cyane abagore bakakaza ugasanga yirabura niwe yarafise inzu ugasanga asiga umwe basa na bleu
ntakubona umugabo ataraha ewabawe nayo irakagazi basha muze mubwira Yesu amuneza uriya muntu yakuvungisha mubivuge neza watwitonde yari umugabo yera gatondo yiruka ngaha yiruka n'umukwavu yiruka ateye icumu arabu yagize ngo ati ikibaho cyane hanini uzara neza ukabona umuntu adahemutse mu nzara ntajya mutama wavuze agakina umugabo yaturutse sanga yaturutse mu gitondo cya kare kare saa sita hafi yo ngurira saa sita iyo yo ku mugoroba ntayizi jewe nahora nekunzi ntabwo abantu b'abagabo bari kubaduka baja ku rukoza saa sita z'ijoro kuko jewe ndateramira urumukwe saa sita z'ijoro kuko ngo bari baravuga havuga n'inoni uwashika yukunze umugore araza kumwegera avuga ati ico gikenya ico kipapuro yakunyikirino aragaherino aragamutura mugabo azatura umume w'iki w'ivyo yariye na saporo na bamba umugore nawapfuye yumye eba n'urucaca bagenzi bawe twibarabare iyo mpemu n'iri gucaki umviriza wa mutungwa turi kuri rya jambo kumwe n'abana b'Imana bakwirinda erega ni ndani ni ndani hajya mu rugo rwabo kuraba muri bane korajya ziyanyamba bajya ntangura ibaze wewe umuntu w'umudamu ukarya ibiti ukarya bitatu ugakwega igisayiro ugashirako na sprite cyangwa mirinda cyangwa fusana cyangwa mariti cyangwa ntumbaze fanta orange cyangwa shirako sito bagomba ugashirako umutobe ntumbaze n'ubu udakindana ngo uturumube uraza kuvuga ngo karasi uvuga kanasishe warapfuye kunda umugore muzanire bitashoboka naho n'urubuga ntakibona yega imbwa y'umubizara mu guca sinzi mutasoni jakeye na paniga gerara nababwira nti igisagara kiraje aho ari muri 89 cyari kikiri gukabura ndwi nibega kizo kimeze namaze kuba twamaze gushika rege igisagara cyacu turimo igisagara kitagira orde nishidinyaganyaka njyanye namwe kuri musi baraba twebwe turare mu kazimu inzugu eba zihanura ndako bisusu wewe uyasutseho uri uyasheshe ewe wabizungu bibanze ibongo ingorane n'intati ingorane ariko reka tubibe nuko ariko igisagara cyacu cera ikigwati special kumwica ico ni cabera bigiye kujamo umviriza rero wewe kasi reka basi wewe irobe ry'ibihumbi 20 ukariganda kwawe n'umugabo wawe n'abana kandi wamaze kumenya ko hajya kwa Miriyamu yakadi erege ahantu bashonda hari n'ibiyobera kandi shaka ugomba kugaburira umuntu ega handi mubona mu maso ngabesha erege umuntu uwo ashonda ubona mu maso uza wumva muhema kubwira tere fatana y'amafaranga amajana 200 francs utimuhe bene data twahamagariwe gukora no gutanga tubamora ubugingo bw'abantu Imana ishimwe cyane mbone twaba dufise ibyo mu isi tukazitira imbabazi Mana duhezagire cyane Bwana sifiwe ariko mumbabarire singomba kubirata reka mbone Yesu n'umugabo sivyo twari kumwe n'umuntu tuja mu gisagara cyo mu Gakuru usanga ni mwene data inzu yaramusidukiyeko muri yamvura iheruka inzu irasiduka umugore nawe ataramuhunga ashasigara muri iyo nzu wenyine inzu itagira ikirago usanga iyo ndugu ajyanye mu kanwa agasana maze ndamutradodora mbere abo ngaha twumva kajwe ngo turi hano turegereza n'uyu mwene data dusanga arajyanye dusanze ajyanye hama ndamubaza uragwara wego hanyuma turavugana nawe turasenga tweze gusenga hanyuma icyo twakoze uyo mwene data twari kumwe abanza mushumi inoti y'ibihumbi 5 tuza tubona aratutse tuza twumvazanya akajwi erega utashe mwene data namuge ni ndugwe yaragwaye ikintu yaragwaya
kukura muka uzovura hamuze azovugwa n'amafaranga yawe ubahe baryo sibyo wa muntu twumva kaje Imana ishimwe cyane ni ubwo mwene data kubaye ko ari cyiza ni rya jambo rivuga ngo nimba mwene data buraniwe akabura icyarya mwebwe mutunze mufise ibyo murya nimumuharye ashimane nawe Imana ishihabwa icyubahiro kuko naho ubigira ukagira ayo mayeparnye yawe iryo ziganya ryawe fendofe bizoribwana ntayaya bigombe biribwe n'ibindi bintu iherezo ryawe uzopfa ubisigaho muwamusere kuma igihe barakimbabaza no kumpa barakuzi gutanga no kuwima urazi ko ari indyosha yabo badata ukaburi ahari mu gipukuri nda nguyu abandi n'abaki hatuyo uwo yari kumukirwa ngo ibikorwa byiwe ati reka toye guhenda guhemu yera aha mu mazu yacu mwemuye kandi ibicwi biramaze kwereka ati bo tanga kirya gitenge ufise ibitenge 10 tanga kirya gitenge kandi ugitanga uzoca umwobo aho ukuye bijya izohasurugisha Imana iguhezagire cyane Bwana asifiwe nitugomba kwa bangana gusumira abandi ishimanye uwo n'umwana ugomba tugomba dukore ishimane tubarira kandi Imana nigusaba ibyo utagira nigusaba igihumbi utakigira nigusaba miliyoni utayigira nigusaba impunzi z'umurenge utazifise ariko mwemu yera aratubwira ati nimukore iki ejo tuzobirongera imbere Imana iguhezagire cyane twumvise hariya rero arashunguruka aravuga ati Yohana aravuga ngo umviriza amwabana umviriza ati nidukundane ku majambo gusa n'akarimi abantu benshi n'akarimi kwe ukabona umuntu ariko akarimi akagererere ngo ndugu ngo mwene data ngo Imana isimwe ngo nisimwe wego mwana ngo urihanga mbega uraza umuntu avuga ijambo kwihanga ihangana utwenda cyangwa ihangana ubaba hajya rero nyine isiguro urihangana bisobanura ngo kumubabaye bene data urihangana wego urabona ngo muri iyi minsi ngo iyi nzara ngo yarenze bashoboka abana muko ibyane yabiwa ufise ibiro bitatu by'umuceri niro birakunaniye gutaha ngo turume wabwira kuwe nguyu yari gitangaza ngo ibikorwa by'Imana yakora ngo ntiwora abandi bantu b'abakene atara kagenda agiye azahereyo ati kotomu twende dushingwe inahe nabo hanze Bwana sifiwe abana musumira abandi cimanye sumira abandi cimanye bakarongo ngo cimanye oya twebwe turabana b'Imana nidufumbutura amaboko dutanga kw'ibyo dufite byose twabihawe n'Imana ninde yazanye miliyoni ngaho aho ukuye mu ndayini hari n'umwe reka rero ko abana b'Imana bakwiye gukundana nidukundana amajambo nituba muri izo nsaku n'urwango hari abandi bantu benshi bagenda bakangiriza abana b'abandi yabwira kumva ko umwana wa naka agomba kunywana cyangwa yanywanye imirindi harugira imirindi yo kuza kuzana abantu bagize akajana imirindi yo kuza gusanguza no kwangiririza none ko ugomba kwacwengera iwabo aho uri kuja mu ijuru ryo kubana ngo ndakiziswe ngo Bwana sifiwe abo bariho kandi barahari nureka shara agenda uwo mwana yubake n'ibyamunanira mukavuga erega umviriza hagize umuvyeyi yagutera isi ntiyarazi ko azoba umukobwa nuko azoba umuhungu none umwangiririza we numva ko umwicaye mwembi batarengwa abarozi n'abatera amahembe n'ibitero uburozi bwawe bw'amajambo burarenze aho hapfa umuntu akangiriza uwundi mwana agende kurongo none ugomba twengera iwabo ngo bigendere none uzomurongora ngo ndiko ndaza mwizu ngo mwizu reka kuri yarara kuri umwavu kuri bitari byo Mana ihabwa icyubahiro cyane wenda urabona abantu bari muri dodo
muri dodo pe amakoti aragoborogwa abona amazara afise amakaruvati menshi n'abagabo niba ufise karuvati n'uyu umuntu nawe yamba n'ubu umuntu sinzo niba uyifuza amasupuresi atanu yarungika abanza agenda bimufanya nta kamaro guhangana imbere ya mixer wambaye amasupuresi y'ibihumbi amajana banza ubitange na mwene wanyu abanza yumva umunyenga ibanze kuri dodo zawumve bagahagarara muvyeyi agahamagara abantu ukabona ko biryoshe nuko uyo wundi ariko arekenya amenyo ukamengo nimise none izo njugu azozihekenya agezeka ibyo nibara reka abana b'abandi barongogwe abandi barongore nivyabangira wemana nivyo guharokwe musinama ni mu majambo canke karimi tubonye abana b'abandi bagiye mu munyenga nawe ugatangura kurondera agasonga bugari akibikirimi kidafunze mumbaza jewe sindimwo abarongwa n'abarongwa je mumbaza mukaresha ndashima rakunda kunkorera sindurabi yakanize no kugira ngo giti neza cyane itombono ubona unungeje kuvuga ijambo nabi akeruza amamugo rero urabona ngiyo nkariye ngibiki woniraha woniragira gutewe cyo kuri amarira ngo wejewe bamusaba ngo bari muri universite ngo bari mu kusi arayaya nakuze ni mutama nturugwama imbere ngomba ndagusaba ikintu kimwe jewe sinizanye jewe nazanywe na naka kandi umukobwa yitwa naka akaba atariho mbwira ko atariho jewe nisubirira inyuma nyamuhungu nawe wagiye kundengereza nagiye barahari ivyo bintu kandi mwabarokoremo kirazira tugiye gusabiranira kwirwa turabesha ngo yari mukike wari mu rumonge ngo yaciye imahwa bari atigenze kurondera umugeni yitwa Mariselina wari umenya Rudoviko nagoma ibintu muce muheza mu minota ingahe muce murya munywa hama mutaha kandi ivyo nivyo binyose mu baporoto bari mu mizingi y'ivyisi mumbabarire cane mumbabarire mana ishiwe cane kuve mu bintu byo kubesha ishengero ry'abanyengero cyo gituma dusigaye dusume ngo turabapagana uvuga bisunzu ukuri mwebwe mwabaso nana mugenda kubesha ukoresha mubesha muresha mubesha umviriza mwabaso muresha mubesha urumva muresha mubesha kuri kwijambo ngo nimukundana hari umusore agomba kuba umugabo nyamugabo agenda kubesha abantu b'abantu uri mu gatumba uri mu buterere uri mu musharama aho bose ngomba nakubwirana baryana umaze kuzerera impinga n'imisozi nta mukobwa ashimisha ko kubera mu gishanga iherezo ryawe uturira muri bakahaba maraya bamwe bavaho haruguru bamwe baze bambaye urabona kubabo murarabe neza nibabona gura amaso masamso iyo usanga baramabutura ebati ubutura maduduza uraba ona bari kugaragaza n'abaso mwirinde ibyo rigaragara 15 minutes 10 minutes urapfumba je navuga ngirwako kabisa barabukamengo niba none muzofata ubuswaga muzoba mwibako mubuze ko wirirwa urakimagira ijambo ry'umukurambere icoco ngorondera b'inzobe ngorondera b'inzobe abarondera inzobe ngiyi wanje nina kiberekwe iyi ni banze kabisa eje siniparatu niyorokina yaba inzobe yaba uwirabura ntawe udumbagaza ku musosi buryo byose nibure kabisa mbere hakugira umugore w'inzobe agashoboka wogira umugore yirabura ashoboka imana ishimwe ukatumubwira rero umugore mwiza yirabura ati wewe witwa bwirabure nkananda uri mirundi myiza turi mu rukundo reka kubesha ibintu bidashoboka ibintu by'amanyanga ibintu bidashoboka mu ishengero ry'Imana abanyanga ni yari abafunga biwana
oya mwebwe mumeze neza Imana ishimwe oya kugira ngo gete niboba araboba yo baduhaya kuri baraka barakizoca mu bantu benshi mumeze neza Imana ishimwe ukabura iyo naho Yesu aguheza ati agukure mu binyoma baca umugani mu kirundi ngo iyo ubeshe mu bukwe bakuromora mu muyaga reka rero tugire twigiye si uko none umviriza neza Yobu yari afise ababeshi yari afise abakunzi be batatu amaze gushirwa n'ibyaha baje nk'abantu baje nk'abantu baza biyorobetse bishikije bugufi baramushikira basanga ahantu bagiye muhamura basanga kuri abantu ngo bamaze iminsi y'utanu n'amavuta baragitanga muga ariko baragivyo kwayo mugo musugira umunani baramuhindukira bati wewe umunyavyaha nta muntu yomera uko atakoze ivyaha burya ngoma ndakubwiye ubu niba hari umuntu wagaburiye ukabona aramuhindukiriye akakugera muryango urashima Imana wewe ngomukore gute none sibyo wewe hariho abantu ugomba gushingira ndabona kanisa hecho ubu ariko bagiye guca bagiye wowe utegura amasupageti uzana ibiramajana abiri by'ubushaka bubisi amakaroti uzane situti yuzuye amakaroti hama tujya no guhamagara bariya abantu bakora hariya muri hoteli bariya bapishi bajya bateka hama utumira abantu mbere batumire ku muntu ubabwira ati nimuze murye munywe bazorya banywe bagira bahage baturimibe kuko nibagire bashitse kuri tupa bazozamubwira ngo ariko na murabona ingene yatwiyemera we uheje kubagabura ibivyaha muga ngaho bariko baramusiba mwanadamu hana shukurani isa ivyagezwe birica niginyo kuri uko muzungu antutse ngo reka ndamubwire ngo afise izubundi inkongoro ngo nakare ngo reka ngo natwe bafise ivyinyo birahata urumva turiko turakubitana ivyagezwe ariko abakunda abandi barengengana barashimiranira barakundana bagasengeranira bagashima Imana wana sifuwe sana tugire turangize rero umviriza neza ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana sibyo muzungu ndazwe mwe muratwebwe turiko turafuhanga muka kuri procassions imboro kojewa y'imirongo apana bya kwiza byo mashuri ariko ushaka hako kugana ifranga jena mazina ya 50 n'ibindi mwishuri ahashaka koje muri pasese Shukriga ntacho ngere kwenye Faransa twara benye complete les phrases umviriza abantu mutwenga arabatwenga ivyo bazi arabatwenga ivyo batazi ese cyomba niba wafashijwe cyangwa sinakufabuza kandi Yesu aravuga ngo iki abarira biyumviriza yari afise abigishwa biwe bajyanye bane arabitegereza asanga bari iki bari mwinzigo bari mu bubi ntibagenderanira ntawe ushaka urwo wundi baravuga ati abantu jewe nirwa na jana nabo mbega nzoba cyane mw'ijuru bameze uko ijambo yavuze ati rero mwabagabo ngomba ndabaye icyagezwe gisha ngomba ndabaye icyagezwe cy'urukundo nimukundane none ngomba ndakubaze wishu yari kubabwira ngomba ndabaye icyagezwe gisha nimukundane kandi bakundana nuko batakundana byari ngombwa ngo abaye icyagezwe gisha bakundana ngomba ndakubaze wa muntu none ko wiga Yakobo na Yohana babati Imana ko bakwirinda ati rero tugomba dusabe wa muriro umwe Eliya yasaba ukayigiza babaroza amajana na 50 ati Yesu yarabitegereje ngo mwe ntimuzi ko gusaba ngo ntimuzi mbere nuko musaba imitima yawe Yesu yagiye avuga ati ego basha Samariya yose yari kwaka bari nisho gutuma bati ndabaye icyagezwe gisha Yesu aduhezagire cyane tugire dusozere mu marire umviriza mwabatungwa turi kumwe yo mbaza mwe turi kumwe ngene banda yewe umbaza
abigishwa biwe umviriza afasha abigishwa biwe amaze kuzana abigishwa biwe arabajana ahantu muri resitora mukanashima Yesu igihe akabura bajya abantu 5,000 ukumure ya abantu 5,000 barariye bararya baraturuwe ibindi bajana mu bitako barajana muhira barafata Yesu wa Nazareti ukeye mu gatora tuye reka tuza kumutegera kunyamugari ateje ntihazoba bagize umusaya kunyamugari kuko twakorondera kumweya kuzunga betu kapu Yesu arabitegereza atari kintu mu ngondo ataryamukireza erega hanabaza gusenga bahabarondera iki harabaza gusenga barondera ngo Yesu abahimirisha umugisha Yesu aguhana n'ubugingo budashira ibisigaye navyo rondera hanyuma arabajana muri ryaniro muri resitora amabari ihangana n'abasaka mu umwami acarica umuzingi wose urakorana acava kuri ya ntebe wacakura umutamani acawushyira mu rusinga acakura inkweto azishyira hasi acafata umukenyezo umukanda aramba acafata base n'abayandi base n'abacari bibiriba ngo adaha amazi agiye kudaha amazi ahagarara muri bo bamukikije hanyuma atangura uwa mbere arazana ibirenge aramwoza aratarika ibirenge aramunyukura ibipfutukutu byose birari aca musiga gereserine uwa kabiri gutyo uwa gatatu gutyo ashyize kuri Petero avuga ati ntibishoboka aba mwana ntibishoboka ati we muri muntu hari Yesu avuga ati hamwe ntokora ibyo ntabwo turabikora Petero aratinda ararenga arenze inyigisho ya Yesu imurenge Petero aratinda aravuga ati ngo ntiwoze ku birenge gusa ati ni ku maboko buhari Yesu avuga ati rero uwari yose nta kindi agomba uwari yuhage nta kindi atamukora aya ni amajambo rwema y'igitseza mugari aca aramuhagira aramuha ahejeje kuboza bana ahejeje kuboza yongera afata wa mutamana yongerera wamba yambara byagira ashaka ahantu ashaka arabitegereza muri wa mutima wabo kubi arababwira ati ngo murabona icyo nkoze murabona ikintu nkoze nabo weka uko baramuzi akaranga kandi ngombwa ngo bakizwe mu mwana weka avuze ati nimwamenye ibi ati munyita umwigisha n'umwana w'ikora ati rero icyo ndabasabye bose sibyo none ko mufise bamwe b'amaguru wawe none ni nazashonje none njanzana nyabirenge n'ibyo woza n'ibyo mbere oye nyamugete oye none jengo manakuwa none nje shonje ibasurazanye uce woza none ariko biraherahe mukadaneri gato yambuye umushaki yende bitunguru abantu bari oya wewe tutamba mutaye bose ubanye kuruta n'ijambo rihinditse ngo nimwamenye ivyo nkoze bifashe na byandi yabagaburira ahandi bigikogaburira abantu erega mwaka bipambasha reka rero tugomba kwitahira tuje kuruhuka tugende iruhuka tugende kuruhuka wewe Imana iguhezagire ijambo ryanje ni Imana yakundikanije ikintu cyo gukora kabisa ukurudane hano mu majambo abafise imyambaro simvuze uko notanga nk'ikoti nambaye nkayihuma mbanga ushaka ati ya koti yawe ya cyangwa nataka kumurondera igitamba hanyuma kumvise nawe mbakabisa akumvise agacanga akumva amafe none zo mugwa nabi kenda ntimufise byumva kenda ugurira
ibarangire ntubaze hajya ayitwe mugabo iyo umuntu haye ikintu kirazira ko umuntu uva mu cyo nakimuhaye kandi wakimuhaye umubwira ati sinkeneye ubwira uramukunda guhaye ikintu bana zifiwe nuhamuke dusenge Imana afasha simameni tukamwombe Mwenyezi Mungu turirimba urwo rurimi rw'ijana na gatandatu tugomba dusenga Imana nafashijwe ntibimutera isoni ngo azonyemera kuja mu ijuru. Ku ijuru si yarara, si ku buterere, si hariya mu kinyambiyo, ni ijuru ryera. Nimba muvuga ati je nafashijwe, hagarara abakozi b'Imana tugomba dusenga Imana. Ntidusubirane ubuhoma, ntidusubirane inyuma ivyiyumviro n'imigabo mibi. Abakozi b'Imana nico babereye. Reka mbere twinginga abakozi b'Imana b'ishengero b'Imana bashike hano imbere kabisa, tugomba dusengera iri shengero.